pikwa bakat maba balaikan omja ne pikwa banle na banda jompi Mahamud Donald Trump ya Prime Minister kari Israel kajinglong jingman menta kipor kisi hagani ka prate kala dap sadang daki jingyale bat ki jingya penibor ba markliang la kalong para marjan marpa la kalong ka jingya peniksa memarkliang hapden kawai kari ya kawai par ban peninam syaka prate bangilong ki bak kham khan ban yapi phose ki neboro hakba khadu ka jingjen jar bat ke jingban be kawan hakiri pajba kiba aptumang balano kini baro kin kuno kum kini ki jingya penibor ba markliang menta kaba iso sat kadai ki benda jongka Gaza hakaba karwi Israel hadu menta kadang ye piteng ban pom naphang ya ki benda jongka Gaza daka jingtu pendu jatno sendon ya kileno Hamas pause hadu menta layo jingkep baki babun ki bala syap hakati ke jing terbom dei riu pai ba khamtam ka jing yap ki khna khlung badang loi loi haka jing le jingo jung Benjamin Netanyahu bari Prime Minister kari Israel hapo kari Amerika nadu balaki ketika jing hiarthma hapo ke Gaza Strip Donald Trump bari wei lagi kertong badun jing kerman ba ban job yang yakashuki presiden hakari Amerika ulah pha daka khubor kabasai Shaul Benjamin Netanyahu baka bhai ubon sangya no shwa ya kadai ke jingther bom chu hashwa baka thma ba balai kan ja neu kwa bagi kam kin patai kham jam lada pensngap Donald Trump ulah kren sairu haka jingyala election chu baka thma ba balai menta kal aplupa bakan ja lada kiri kaprte kimla banle halor kane daka basairu ulak kular balada mau job yang hakani kawat kabaar menta yale man pensange no ya baro kini ki jingele tma bamarkliang batlada umla ban pensange no menta atma ba balai kala ap lupa satang ban kino jran bat ulap pen kudru lada mau unrem atma ba balai kan saja sya